Siyaphize kusile sivuze ekhaya eswadini siyanivusela kuyintokoto ukulethela nahlelo lapho lelikhulu lapho nase ngeke aphile umuntu wasingwasodwa kodwa uphila ngemavi ongena vela emavini kaNkulunkulu lihlelo si the daily bread angabe ngathola ngaba ke nemprofeti kaNkulunkulu umprofeti hlula amadimoni ukanekisela lapha etule embhekelweni la kujika khona emakhumbi kanzi ke umprofeti ke uyathazela kulabo abanenkinga labafuna imisebenzi labafuna umshado labafuna ukusonda inkinga tabo lapha embhekelweni njalo ngalesithathu nga11 ekseni kanzi kanjalo nangemgcibelo wena lo sebenza bona ukufika emgcibelo nga11 ekseni shaya manje ke nombolo ibonako la ku screen ubhalise kuze tokwathi uthi ubona umprofeti uphatha umnikelo kusukela 150 emalangeni kuya eTulu Phephethe kusile siyavusela ngabenkulu ngiyacela usiphe live la namhla Mono thank you very much bhuti omkhulu egameni lika Jesu Kristu namhla kuyinto kakhulu ukuthi namhla kuseni ngaba khona ngibe part of this wonderful program egameni lika Jesu Kristu sithi nje the daily bread egameni lika Jesu Kristu sithi ke lapha ekhaya mbuke la khona thokotela nalive lenkosi lesitale thula namhlanje phambi kwakho egameni lenkosi namhla ngifuna ukukhuluma ngesihloko esimnanzi kakhulu Moloyi egameni lenkosi isihloko sithi kunemuntu lapha ekhaya khona umbuke lapha ekhaya khona uyathi buta lokho ukuthi ngoba ngiyakholwa ngoba ngiyathandaza ngoba ngiyakuzila kudla ngoba esontweni ngiyasebenza esontweni ngiyakhonda kuyangani ngihlupheke egameni lika Jesu Kristu kuyangani ukuthi ama attacks abengaka empilweni yami namhla ngifuna sikhulume nangu umbukeli lapha ekhaya lwedlula kulesimo se rejection lwedlula kulesimo sekwaliwa lwedlula kulesimo selihlupheko tinto atihlangani siyahlelika nje uyatibuta lokho ukuthi kuyangani ngoba phela ngiyakholwa yini indzaba mina kuthi ngingahambi kahle tinto empilweni yami namhla sineanswer yakhe ngicela futhi omkhulu usifundzele incwadi yabaseRoma chapter number 5 verse number 3 egameni lenkosi incwadi baseRoma chapter number 5 verse number 3 fundzela kanjena ngetulu kwaloko siyabonga nasetihluphekweni oh yes lord ngoba siyathi kusithi ihlupheko diveta kubeketela verse 4 kubeketela kuveta kuqiniseka kuqiniseka kudala lithemba Moloyi kahle lapha namhla ngemendulo yembuke lapha ekhaya lokho ukuthi ema sufferings kahle akawaletha uNkulunkulu awalethe yena mathupha edimpilweni tethu egameni lika Jesu Kristu awaletha njengamathulusi egameni lika Jesu Kristu ekusikhulisa ekumatini uNkulunkulu noma njengamathulusi ekusikhulisa ekukholweni kwethu egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha angisho lokho ukuthi painful seasons egameni lika Jesu often reveal where we truly place our trust egameni lenkosi ungathi lapha lama sufferings avete lokho ukuthi lithemba lethu silibeke kuphi egameni lika Jesu Kristu lapha lama sufferings lesibana nawo aveta umethemba umuntu kuNkulunkulu iBhayibheli lithi encwadini yetaka lithi emva kwetihusho usala kude lophilako labangakalungi kulabalungile bayasimama phakathi in other words lo muntu simjaja ukuthi ulungile after lama suffering egameni lenkosi after the storms we are able to tell Moloyi ukuthi lo muntu lo lithemba lakhe libeke kubani egameni lika Jesu Kristu ngizike lapha ekhaya la khona sihlobo sami egameni lika Jesu Kristu ema sufferings singawabalekeli egameni lika Jesu Kristu ungesabi futhi makuvela ema sufferings kepha khuthateka egameni lika Jesu Kristu ngizangiphinze ngithi makuvela inkinga empilweni yakho ungesabi kepha khuthateka egameni lika Jesu Kristu asinto limakhuluma courage is not the absence of fear but the triumph over it egameni lika Jesu athi aqhubeke athi a brave man is not he who does not feel afraid but is he who overcome that fear or he who conquered that fear egameni lika Jesu Kristu uthi leti inkinga noma tikhona kepha egameni lenkosi siyathola kukhuthateka uthi khuthateka akusiyo ngesikhathi kwesaba kungekho egameni lenkosi kepha ungathi khuthateka kunesikhathi kwesaba kukhona kepha overcome lokwesaba egameni lika Jesu Kristu la khona sihlobo sami ekhaya ngithi ungadesabi inkinga ungawesabi ama obstacles ungasabi ama challenges ungadesabi indzaba lesembi kwakho timathulusi nje egameni lika Jesu Kristu kanti ke futhi ngithangisho lokuthi kuma sufferings ethu ngenteka ukuthi lapha we are sharing in Christ sufferings egameni lika Jesu Kristu we are partaking in Christ sufferings siyathi ukuthi
indlela yakhe asaya kuphi asaya eGolgotha ayizange ibe lula iBhayibheli lithi bekashaywa bekethukwa bekakhafulelwa bekagqekwa asesiphambano iBhayibheli molo lithi bekahamba alwa awanaso egameni likaJesu so nathi njengabantu bakhe esimlandzelako we are partaking in his sufferings egameni likaJesu molo my brother please read for us incwadi yabaseFilipi chapter number 1 verse number 29 kuba seFilipi 1 verse 29 ngobe ngenxa ya Kristu nine nabelwa ngemusa angisho kukholwa kunye kuphela kepha nekuhlupheka ngenxa yakhe in other words more it's like the sufferings lesihamba etiwako ngiwo kanye lasi unite na Kristu egameni lenkosi asihlanganisa na Kristu in other words when we suffer for him egameni lenkosi is a way of being united with Christ egameni lenkosi njengama followers aKristu sihambe kuma footsteps akhe egameni lenkosi hayi we are Jesus. I know we are panisha. You are uniting. You are partaking in the sufferings. We are shanganyela. It's a form of fellowship. We are fellowship. You are partaking. Abantu labakhebako wena labakhuluma ngabo wena ungesabi ungabandela you are partaking egameni likaJesu Kristu labekhalo umnyathi umntana ukuthi kuyangani bantu bayangirejecta bantu bayangithuka bayangikhafulela angisathi ukuthi indawo njani sengikwazi ukuphilisa selikhambi lempilo yami semagama ngithi njengelikholwa egameni likaJesu bengaphasi amaphilisi ngiyayibona inzambo iphethe uyayitsaba uyotikhunga ngithi jika uyekhaya when you are partaking uyahlanganyela lenkosi uhamba ngiyathole ndakhe egameni likaJesu Kristu waseNazaretha ngitsangisha amagama lapha lathi Nkosi yami lapha my sufferings they can prepare you ikakhulu for your calling for your ministry egameni likaJesu Kristu akufundzisa ngeministry yakho egameni likaJesu lomnye uyathi moloyi egameni likaJesu Kristu the higher you go the colder it becomes uthi maka the more wenyuka ngilezi ngitawubanza kakhulu lomnye athi only tall trees have the evidence of a rushing wind but the shorter ones doesn't hear even by rumor in other words uthi lo muntu dihlala letinze kuphela letifa ukuthi umoya uhusha kangakanani kepha letimfishane ativa lutho egameni lenkosi so i-calling yakho ingakulandzela ema-attacks i-calling yakho ingakulandzela tivunguvungu i-calling yakho ingakulandzela kuhlaseleka egameni likaJesu uthi lo munye bayakhuluma athi ligolide sibili ledluliswa emlilweni the time selishisiwe phuma the pure gold quality gold egameni likaJesu angishamagama mhlawumbe kulesimo lokiso manje uNkulunkulu utilungisela wena yena egameni likaJesu Kristu simakathe utehlukanisela wena yena egameni likaJesu Kristu asube usesaba ungabusabaleka egameni likaJesu Kristu waseNazaretha ungathi uNkulunkulu lapha ekhaya khona angakubusisa akukhulekele thank you nangomukela uNkulunkulu ekhaya ngiyamkhuleka nasekuseni egameni likaJesu ngabe uyadibuta lokuthi ingabe mne kwendekani ngempilo yami kepha namhla uyithole impendulo ukuthi uthole amandla kuma sufferings akhe egameni likaJesu siqinise uNkulunkulu ophila nembukela ekhaya emadolo laxeka ngomongcele siyabona ukuthi emandla ekuqhubeka sawathola kuwe sibaphe uNkulunkulu ophila nembukela ekhaya uyawendela kuhle nekudunyiswa kweligama likaJesu Kristu waseNazaretha amen. What a sermon, what a powerful sermon. So ukhulumile simakathe ngenceku yakhe asiniketa kuqina kustonke tivunguvungu lodlula wena tiyakulungiselela tikuniketa imandla ukuthi utokwathi usubhekane nato tonke timo nelibito lonalo ukhona kuhamba kulo mina ke nje kwami lengakutshela kona ukuthi uma ungasaboni kahle noma sovunga sivungu tiyakushaya khona umprofeti uyoqinisa namavu utawathola kuye njalo ngalesithathu umprofeti kaNkulunkulu
ngo-11 ekuseni embekelweni la kujika khona emakhumbini. Kanti-ke nangabe uya-offer emgcibelo ukhona umprofethi, Oh, yes. thatha ithuba ugijima uyombona, Thank you, Jesus. ubonane naye nga-11 ekuseni la Oh, yes. kujika khona emakhumbi khona. Nangesonto-ke siyakhonta yebo 10:30 embekelweni la Hallelujah. kujika lalela. Hallelujah. Mawugibele nje la Hallelujah. makhumbi la saya Hallelujah. embekelweni uthi nje ngicela ukubuta nasonto laba behlwe amadimoni Yes. batakulayela sonto vele ngesheya Yes. utawufika. Thank you, Jesus. Wababona bamba bababili babathathu baduhile, kodwa-ke wababona bamba babaningi, Njalo. hayi balandzele into ungena khona Vele phakathi egameni likaJesu. inombolo nathi ku-screen. Yes, Lord. Baphethe ngiyacela ukuthi uvelisa naba ababukeli nabalaleli emakhaya. mbukeli wami ekhaya egameni Jesu Kristu kuyindoda lenkulu ukuhlasana nawe lokho ukuthi ubukele uzofika ufike khona khomba ukuthi Yeah. le message beyivele iyakho Beyivele iconse kuwe. egameni lika Jesu Kristu bathi uNkulunkulu azezulwini angakubusisa nithi ke ungakhohlwa uprofethi uyathi ke when I see your face I shall prophesy and once I prophesy your deliverance is a showcase. May God bless you ekhaya. Bye bye. Bye-bye. Amen.